Qabel ma nkomplu bil-programm, fl-aħħar jiem kellna l-istorja ta' Daboma Jack, raġel li kien fil-kju tal-Venda tal-Belt. Dakinhar stess li ġara l-inċident fil-Venda tal-Belt, Daboma Jack ċemplilna u qalilna li rtiġejt l-istorja tiegħu f'Xarabank. Se nurukom l-intervista li għamilnielu dakinhar. Però ma waqafniex hemmhekk. Se nurukom intervista ma' Kevin Zara, uffiċjal ta' Transport Malta illi dakinhar tal-inċident kien hemmhekk ra kollox u ħass li kellu jmur hu stess għand il-pulizija biex jgħidilhom x'ra u jgħinhom fl-investigazzjoni. Se nurukom ukoll intervista ma' Sandro Camilleri, l-ispettur u president tal-Police Officers Union. U għall-ewwel darba, b'mod esklusiv, se niltaqgħu ma' tfajla li allegatament besqet f'wiċċ u tat daqqa ta' ħarta lil Daboma Jack. Daboma Jack jgħidilna li dakinhar tal-inċident kien fi kju kbir b'ħafna nies kien maqbud f'xemx tiżreġ ra mara jħossha ħażin u ħassi li kellu jagħmel xi ħaġa. Allura prova jġib il-kju f'linja waħda. When I saw a woman faint right in my front, then I felt something had to be done. We have been here for 2 hours. This is not one line, five lines here. This is 5 lines here. Some people have been here for more than 1 hour, 3 hours in the same place. Let's make one line. Let him do his job. Daboma Jack jgħidilna li waqt li qed jipprova jressaq in-nies biex iġibhom linja waħda, kien hemm mara minn ġol kju stess li bdiet tgħid shut it. Suddenly, from another line entirely, someone shouts, "Shut it, shut up." And I'm like, why would you tell me to shut up? And I said, why don't you shut it? And then she began to call me names, call me disgusting, yucky, what kind of man are you? Called me all kinds of names. No woman will ever be with a man like me. And I told her that's my wife. And she spat on my face. The first time, I looked at the police, I said, excuse me, this man spat on my face. He ignored me. He said, we'll do something about it, don't worry. She spat the second time, I said she spat on me again. And the third time, he didn't do anything. Jgħidilna li wara li besqitlu tagħtu daqqa ta' ħarta. And then she gave me a slap in his front. My glasses were on the floor. I was like, you slapped me? Oh my God, you slapped me, she slapped me. And that's when the people in black, the police in black came after me and put me on the floor. Hey, tips up. Hey, Daboma Jack jgħidilna li l-aktar moment li weġġa kien meta sama n-nies iċabċbu malli l-pulizija arrestawh. Some other people clapping. And some people were even shouting, she's good. I began to cry. The tears kept coming down and I couldn't hold it back. As much as I tried, I began to cry. And it was coming out, pouring. Jgħidilna li kien il-ġurnalista TVM Brendan Pisani illi mar jgħid il-pulizija li mhux hu kellu jiġi arrestat. Dan partikolari, ħan nitkellem fuq dal-persuna għax ħadd dokument ukoll. Isma' żommuna għad-distanza ja ħasra, ma xejn taraw l-aħwa, ma xejn taraw. Dik il-mara He was the one that went to tell the police to take off the cuffs because he saw everything. I gave the description. It's not you have to find her, it's us. Wait. Thank you, Brandon. Daboma Jack jgħidilna li hu jaħfer il dik it-tfajla li allegatament aggreditu. Definitely I forgive the woman. I don't believe in anonymity, to have enemies. Waqt l-intervista niskopru li Daboma Jack huwa wkoll kantant u din hija parti minn music video ta' waħda mid-diski tiegħu. Tal-music video der fuq MTV Base. Daboma Jack jgħidilna li jixtieq jikteb diska u jkanta flimkien ma' ħafna kantanti Maltin oħra biex iqajmu kuxjenza dwar dak li ġara u qed jiġri f'pajjiżna. I would like to call all the singers that want to make an impact. Let's come together as one, because I could be a drop, you are one drop, but together little drops of water forms a mighty ocean. Wara li smajna l-verżjoni ta' Daboma Jack, aħna bqajna nfittxu u permezz tal-avukat tagħha Dr. Marion Camilleri sibna lil dik it-tfajla li allegatament besqet f'wiċċ u tat daqqa ta' ħarta lil Daboma Jack. Jiġi dan ta' Carno John Skur, nisimgħu jajat man-nies, il-line, jajat ma' security wkoll li ma jagħmel xogħlu sew. Wara li beda jerġa' jgħid il-line, dil-grada fin-nofs. Kien hemm grada fin-nofs u qed torqodni dil-grada lili wara li għadni kemm ġejt minn operazzjoni. Bdiet twaġġani dil-grada bdiet torqodni.
U dan għatlu stop it jena. Għalli shut up bitch. U da jgħajat, shut up bitch. Shut up bitch, għat smajt sawet jgħajni bitch dan jien. It-tfajla tgħidilna li f'dak il-ħin bes itlu. Zaqtlu imma fid-direction tiegħu laqqas irqattu jien għal da. Jiena waqaft ikkalmajt għax in-nisba jgħidu li okwieta, ikkalma. U bdejt nikkalma jiena. Rsaqni iktar il-qudiem, jiġi għaj ikellimni mu wara għalli Oli Malta. Oli Malta. Għatlu go back to your country jiena. Oli Malta. Only Malta happens these things. Only Malta. To go back to your country. Li tfajla saqsejnija kif jista' jkun li dak il-klim li qalet go back to your country ma jkunx razzist. Jekk kieku jiġi Ingliż fuqi jgħidli Only Malta, xorta ngħidlu lilu go back to your country. Kieku kien Ingliż. Jiena ħanajlek li malma tiegħi ġifieri ta' kanna John School. Ġifieri jiena kont naħdem magħha u hekk, m'għandix problemi. Anka l-kuġini tiegħi ġifieri ta' kanna John School ukoll, għandi t-tiju ukoll. It-tfajla tgħidilna li wara li ġara dan kollu s-sitwazzjoni kienet donna kkalmat. Iżda qaltilna li f'daqqa waħda da Boma Jack reġa' marfuqa u beda jiffilmja bil-mobile. Wara jdur mal-box hawn ta' tickets, information box, idur u jiġi għalli sorry, I'm going to put you on YouTube bil-kamera, bil-mobile għaddej, insomma. U jiġbidli dan. U jiġbidli jiena ma dorċ għajt indurek, id-dawra kollha. U bat kien hemm da tal-vest isfar, tat-tickets, ngħidlu jiena. U martatlu hekk sew jiena tiġbidli l-video da. U ġie ħdejja u beda jidħak. Pal speċi ta' għed jitħak bil-nuċċali ta' x-xemx. U jena mort u lejt idejja biex naħodlu l-mobile u rqatlu nuċċali u ħazeb li tajtilu fitxu, imma ju marqattulu fitxu jena. It-tfajla tgħidilna li l-intenzjoni tagħha kienet li tagħtih daqqa ta' ħarta. L-intenzjoni tiegħi huwa li anke norqtu fitxu dak il-ħin. Jiena mhux se jirridikola bija, jitfani fuq YouTube. U jiena ma semmejtx kuluri, affarijiet ta' razzizmu u hekk, jien ma jartux bil-kulur. It-tfajla tgħidilna li għal kontrarju ta' dak li ntqal fil-medja hi ma ħarbitx minn fuq il-post. Ommi nara ġejja lestiet u jiena kont diġà tlaqt l-hemm fuq jiena biex naqbad l-arriva. Ommi ġiet u tlajna u morna bl-arriva. Dak kollox. Jiena ma ħrabx, ma bżajtx. Xi bżajt jiena? Ma kien hemmx pulizija dak il-ħin ma kien hemm xejn, la pulizija ġifieri xejn ma raw, la laqat l-istorja ma raw. Jien ma kontx naf li tikber daqshekk l-istorja. Tgħidilna li min jedda marret għand il-pulizija. Le jien min jeddi mort għand il-pulizija, ħadd ma qalli mur, jien għadtu mort. Staqsejnija jekk hix lesta li tiskuża ruħha għal mod kif irreaġixxiet. Li bżaqtlu li ma rqattux, ġifieri. Li tajtu daqqa ta' ħarta ma rqattux ukoll, li kabbar ħafna, imma xorta niskuża ruħiva. Wara li ġara l-inċident, uħud sostnew li anke l-pulizija aġixxew b'mod razzist meta malli waslu fuq il-post arrestaw lil da Boma Jack. Aħna tkellimna mal-Ispettur Sandro Camilleri, President tal-Police Officers Union, u qalilna li malli waslu fuq il-post da Boma Jack irreżista lill-Pulizija tal-RIU. Kif waslu tal-RIU, l-ewwel ma marru tal-RIU, resqu lura l-pulizija. Però kif marru fuq da Boma Jack mid-dera illi hu stess ibbuttom lill-pulizija, żammilhom mill-ewwel lill-pulizija, għalhekk kellhom jintervjenu biex iżommuh u jirrestrenjaw. Kif rajna diġà kellu jitbet marat kważi niżelu fl-art, beda jitħaq, eċetera, għalhekk in-nies ukoll bdiet iċċabċab, xi nies dew jaraw lil dal-persuna li għala dil-kommozzjoni. Staqsejna lill-ispettur kif qed jgħid li da Boma Jack irreżista lill-pulizija meta marru jarrestawh, meta fil-filmat stess li ħadu l-pulizija dil-biċċa ma narawhom kien.
Le, aħna fil-video eżatti li wara, dana kienet kamera personali fuq il-pulizija. Sakemm niżlu s-surġent u pulizija ieħor qablu jidru fil-video stess, l-ieħor kienet qed jaqla l-kamera minn fuq id-dashboard, dina kamera personali qed nixtruha maħna, sakemm qed iweħħilha l-oħrajn laħqu niżlu. Ix-xhieda li qed jgħidulna n-nies fuq il-post. Ġifieri għax jiena l-pulizija tal-mismentom mill-ewwel bir-rispett kollu mortu battu bum fuq apparti li n-nies jgħidulhom aqbduh. Huma l-ewwel ma mbuttaw kif qalu lili u anke konferma l-pulizija lill-89 għax raw wiċċ Daboma Jack mal-pulizija. L-ewwel ma resqu lura lill-pulizija, però Daboma Jack meta qalulu provaw javviċinaw lilu mill-ewwel irreżista. Daboma Jack qed jgħid li meta l-mara biss itlu u tagħtu daqqa ta' ħarta kien hemm pulizija fuq il-post li qed jara kollox. U aħna staqsejna l-ispettur jekk kien hemm pulizija, allura da kif m'għamel xejn. PCA jiena konfermanna kemm da sinjur u kemm sinjuri oħrajn illi ma rax dal-akkadut jekk kienx hemm bżieq, jekk kienx hemm għax ma kienx għandu wasal. L-ispettur Camilleri jindikalna xut li kien fuq il-post. U dan fi minnhom qabad jgħid illi fil-persuna fil-gabbana kull men persuna waħda li ilhom ħafna fil-kjuda ħajdumu u beda jiftaħ ideh jien kif rajtek mill-esperjenza illi għandi fuq dan ix-xogħol dak il-ħin ċempilt id-depo għattilhom x'jisimni u fejn naħdem u biex jibatuli karozza tal-araju għall-assistenza. Kien għadu ma nqala xejn dak il-ħin. Kevin Zara jirrakkonta kif kienet involuta tfajla f'dan l-inċident. Illi di dak il-ħin għaltlu mhux aħjar stay in the line inti, għaltlu tidħol inti, għaltlu inti stay in the line għax da beda jisu jikmanda lil kulħadd. Resa viċin dak il-ħin il-kju u Alla irrispondi għal xi ħaġa. Din il-mara il-retaljat dak il-ħin peress li da ma nafx Alla joffendija jew xi ħaġa u reġa' għal xi ħaġa u dil-mara min-naħa l-oħra għamlet bħal meta nagħmlu pu għalik għal darbtej. Kevin jirrakkontalna xra meta waslu l-pulizija. Kif mara liħ l-ewwel pulizija l-istess mhux ipprova jmanittiħ prova li jisu ħajkalmah, kif ipprova jkalmah dan imbotta anke lill-ewwel pulizija, reġa' prova jikkalmah reġa' mbuttah. Daħal it-tieni pulizija biex jippruvaw u mbuttom anke t-tnejn dak il-ħin. Daħal it-tielet biex imbagħad jippruvaw jimmanettjaw u beda jitihom idu jiġbida kif jidher fil-video u mbagħad għax ħajlbes in-nuċċali, fimt? U mbagħad peress li kienu tlieta f'daqqa u erba' min-nies hemm waqgħu mal-art. Immanettjaw u hemm il-poplu beda jċabċab li bħal speċi għax raw immanettjat. Kieku l-pulizija f'din l-viċenda kollha kellhom tort jill-ewwel wieħed noħroġ mhux se jkollhom del ta' ken ta' xejn. Apparti li huma membri tiegħi, ma jkollhom del ken ta' xejn. Però il-ġustizzja titlob illi kollox għandu jieħu il-pass tiegħu u l-verità trid toħroġ. She slapped me. She slapped me. Hey, tibżax. Hey, aqbad, imma